Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı muhterem tağanдар, жараткан Аллах Subhanahu wa Ta'аланың назарында улуг болгон күндөргө дагы буюрса насип кылса жетип келдик. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ Canalar mal dünyası nisapka çekke jetkende zeketin beretti. Al endi zeketin berep degендеги mani söz al kayсы söz dese وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Al zeketin bergen adamlarga biz bergenbiz dedi Allah Teala. Biz bergenbiz rızkını. Biz bergen rızkıdan zeketin çıkarganlar. Zeketin çıkarganlar degeni tazalanganlar. Allah Teala bergen mal mülktü, rızkını, oşonu tazalap alganlar degen söz. Al zeket degen nerse, oşol sizge tıyım berevi, mal mülk berevi, başka nerse berevi, oşonun zeketin çegin. 40'tan birin bergende kalganları tazalanar. Kalganları taza olur, bereket var, berekeli olur. Mına oşan aytıdan, mal mülklerden bergen, biz bergen rızkılardan tazalanganlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Alar uyat, sıyıt, arnamızga bekem gelişir. Alar erkek olsun, ayal olsun, bekem oluşar. Biri-birine söz tegizbey, biri-birine mınday jetkanda ala jipti attabay, biri-birine günü işke barışmayt alar deydi. İlla ala ezvacihim ev ma meleket aymanuhum fe innehum gayru malumin. Bir gana Allah Teala halal kılıp ruhsat bergenlerden başkasına. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَعَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Kim bundan artık nesini kalay durgan bolsa, anda alar şirkten çıkanlar deydi. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِعَمَانَتِهِمْ وَعْدِهِمْ رَاعُونَ Cana al adamlar deydi. En birinci amanatka, uvadaga bekem tak bolgon benim kendelerim. Alar amanatlı bekem karmaydı. Anan alar bergen uvadasını dağına takat karat deydi. Şol jerde Peygamber Aleyhisselam'dan başka bir hadisi var. Peygamber Aleyhisselam aytça alamatun nifaqu thalatha iki cüzdü adamdı belgesi 3 olur dedi. İza haddasa kadaba söylese жалган söyleyek ve iza vaada ahlafa vaada vere duran bolsa vaada aturbayt ve iza tumina khana büro jarım amanat kıla durgan bolsa al amanatка turbayt deydi. Amanat bakarbayt deydi. Alemi bu jerde Allah Teala maktap atkanı, bu bendelerim amanatka bekem, hiç kaçan amanatını buzuşmayın, vadasını atkarışar. Mına şu adamlar deyip Allah Subhanahu wa Ta'ala maktargan, mına jetkanda sıymıktangan bendelerim. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Canı al adamlar özdörünün namazların saktaşar deyip. Japtaşar, saktaşar, bekem karmaşar degeni 5 vakit namaz okuyun degen söz, bu namaz oku degen söz. 5 vakit namazdı bekem karma. Oşo namazga bekem hiç kaçar mında jetkanda namazdı kaldırıp alганга hareket kılıp, can dili menen, çin ıhlas menen. Oşo vaqtısında karap aytap namaz gelip kalmasın, namaz ötüp ketmesin, namazdan kalıp kalbayın dep mınдай berili okugan adamdı ne deydi? Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhafizun namazını saktaganlar, namazını japtaganlar. Mınдай jetkanda namaz bular üçün söz türde en bir dünyada jep içkenden dağı, başka nerseden dağı birinci orunda turgan nerseler bulup esептелинет. Oşonday adamlarda biz aytabız, namazın turguzuluptur dep aytabız. Namazın turguzganlar dep. Namaz turguzganlar degen adamlar hiç kaçan namazı kaza bolup kalbayt. Mындай күндүнүсү узагында, кыскасында bular namazды kaza kılıp koybayt. Bağımdakta kaza kılıp, ya başka namazlarda kaza kılıp, şoğun neslerge barışmayt. Bulardın can dünyası namaz menen bolup kalgan. Can dünyası namazga baylanıp kalgan. Mına oşonday adamlarga ne dedi? Allah Subhanahu wa Ta'ala vade verdi. Men ye'tine yevmil kıyameti bi maktubatin bi 5 salavatin kimde kim mağa 5 vakit namaz menen gele turgan bolsa, men аны cennetke kirgizgenge vadem var deydi. Bir ele jer orup kalca Kuday saklasın, kiçineke uktub atkan balдар orup kalsa, nebire orup kalsa, oşolordu taştap bir jaka basıp kete albaysın. Bekerin aytkan hadis emes, hurmatly jamaat. Oşol karasanız bardığı tınçlık bolsa, үйdө bala çakanın bardığı oruçlukdan alыс bolgan bolsa, бүгүnkү жей турган тамак аксыз боло турган болсо, мына мындан өткөн жакшы bir нерсе жок экендигин Пайгамбар Алейхиссалам айтып кетти. Ошон үчүн hurmatly musulmon bir turanlar,
бізге берілген уақыттағы жетіп қалды. Жалпыңыздарды тағы бір жолы біздің Мырза Мұсылман діни басқармасының Азиреті муфтийі өзі жаңа мен келе жатқан алдында çalып, Ош шаар еліне менен ысқы салам айтып қойды, өзі çalды. Азирет муфтийден саламы бар сіздерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жана ошондой эле Ош шаарынын казиятынын атындагы чын жүрөктөн сиздерди бүгүнкү Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн ушул алыс жакындан келип айт намаздарды окуп, Курбандык чалам деп отурган, курбандык чалган, Кудай кааласа намаздан кийин чалган курбандыктарда ажыр саваптарды Алла таала берген болсун. Кечээ күнкү Арафа күнүндө туткан орозолорду Алла кабыл кылсын. Ушул барлык жакшылыктардын шарафаты берекеси менен Аллахым мамлекетибизге, элибизге, жерибизге, шаарыбызга аманчылык, тынччылык жараткан насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу жамаат, кутуктоо сөз үчүн Ош шаарынын мэри Жетигел Бактыбек Жеңишбековичке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, урматтуу момун мусулмандар, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Баарыңыздарды ыйык Курбан айт майрамы менен куттуктайм. Курбан айт бириндик, боорукердик, мээримдүүлүк, кайрымдуулук сыяктуу баалуулуктарды даңазлаган мусулмандардын ыйык майрамы. Бүгүн жараткан Алла Тааланын мээримине шүгүр келтирип, иманыбызды жана ишенимибизди бекемдей турган күн. Бул күн сооп табууга, муктардардын үй бүлөсүнө кубаныч тартуулоого, жашоодон жапа чеккен бир туугандарыбызга кол сунууга, көмөктөшүүгүн кайлоочу. Ушул күндөр имандуулук ар бирибиздин жүрөгүбүздөн орун алсын. Илгериден элибизде Курбан айт таза ниет, ак тилектер менен коштолуп келген. Ордолуу Ошубузда ар дайым ынтымактуулук менен айт майрамдарды биримдикте, кайрымдуулукта өткөрүп келишкен. Бүгүн да Кудай буйруп сиздер менен шаарыбыздын борбордук аянтында айт намазын бир сапка туруп окуунун алдында турабыз. Урматтуу бүгүнкү айт намазынын катышуучулары, мен сиздерге үй бүлөңүздөргө бакубат турмуш, бекем ден соолук каалайм. Ылайым айта сиздер ниет кылган жакшы тилектердин баардыгы кабыл болсун. Келерки айт намазда ушул жерде чогуу айт намазында жолукканды баарыбызга Алла Таала насип этсин. Өлкөбүзгө тынчтык, туруктуулук жана өнүгүү орношсун. Мээрим, ырайым, кут береке коштогон Курбан айт майрамыңдар маарек болсун. Азыркы куттуктоо сөз үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областындагы армуктуу өкүлү Жандай Велчибек Нуржандиевичке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кадырлуу облусубуздун тургундары. Курбан айт майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлчүлүктүн жалпы жамаатынын атынан, жеке өзүмдүн атыман чын жүрөктөн куттуктайм. Курбан айт чынында эле Алла Тааладан ыроологон өзүнүн пенделери үчүн чоң бир ыйык майрам. Мына ушул майрам күнү бири-бирибиздин дарегибизде жакшы сөз айтат экенбиз, кечирет экенбиз, жакшы дастаркан жайып алып, жакшынакай тилектерди айтат экенбиз. Андыктан ушул кылган тилектерибиз кабыл болсун. Дуаларыбызды Кудайым кабыл кылсын. Жалпы мамлекетибизде тынчтык болсун. Ошонун ичинде берекелүү Ош жергесинде дагы береке рызкы болсун, ынтымак болсун. Жалпыңыздарды Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Майрамыңыздар менен. Азыркы сөз Ош шаарынын кеңешчисинин төрагасынын орун басары Шейи Кушбак Искендеровичке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу шаардыктар, урматтуу жердештер, урматтуу момун мусулмандар. Бүгүн Алла Таала пенделерине белек кылган ыйык күндөрдүн бири, ыйык майрамдардын бири Курбан айт майрамыңыздар менен Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Салман Садыгуловичтин атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым шаарыбызда, элибизде, жерибизде тынччылык, аманчылык, токчулук, жакшылыктар болсун. Алла Таала белгилеп кеткен ыйык күндөрдүн бири Курбан айт. Курбан айттын шарапаты менен жергебизде ар дайым тынчтык орношуна биз тилектешпиз. Ар бир үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык, токчулук, ушундай ыйык майрамдардын шарапаты менен элибизде ыймандуулук болсун. Бардыгыңыздарды бүгүнкү Курбан айт күнү курбандык чалгандардын, момун мусулмандардын курбандык чалгандардын Алла Таала кабыл кылган болсун. Ар бириңиздерди дагы бир жолу ыйык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Курбан айт маарек болсун.
صفا صفا صف 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 صفا صفا صف. Hormatly muhtaram yurtdaşlar, buyursa vaqt bo'lib qoldi, ayt namozi o'qiymiz. Ayt namozning oldinda bir ayt namoz turasida ayta ketayın. Bismillahirrahmanirrahim deb hozir bari zalbu suramizdagi niyet qilamiz. Niyet qildim, 2 rakat ayt vojib namozin qiblaga qarab o'qishdi, ushul imomga o'z vaqtida qiblaga qarab o'qishdi, ushul imomga jukledim deb imomga juklaysiz. Ondan keyin juklegenden keyin Allahu akbar deb qo'l baylagandan keyin Subhanakallahumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruka qo'l baylagandan keyin daha bir jolu qulaqni qag'ozda qo'lni tushiramiz. O'shaning arasında 3 sekund bir qancha vaqtda biz ham aytib turamiz. Bir tasbihning miqdorida qo'l tushiramiz. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar deb 3 yo'l aytilib, ondan keyin Fatiha surasi o'qilib, Zam surasi o'qilib, birinchi rakat o'shal bo'yicha namozdag'iday ketadi. Ondan keyin turgandan keyin ikkinchi rakat boshlanganda qadimki Fatiha bilan Zam surasi o'qilib, ondan keyin rukuga keterdan oldinda dag'i 3 yo'li Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar deb 3 yo'l qag'amiz. Ondan keyin 4-chisinde Allahu akbar deb rukuga ketamiz. O'shaning uchun ushul yerlerde kulak kakkanda adashıp kalıp, anan canınızdakilarla adashıp kalıp namazını buzub almayın. Adashıp kalıp, egerde siz geçiyip kalıp başka olmana mene namaz buzulmayın. Namaz süylөгөндө buzulur. Ne oldu? Adashıp kaldık mı? Kança rekette uşunday süylөгөндө buzulur. Süylöbeyle katarıp keteverseniz, canınızdan kulak keteverseniz namaz buzulmayın. Daha bir yolu eskertip koyayım. Ayet namaz, bu vacip namaz. Oşal vacip namazda birinci niyet kıldım, 2 rakat vacip ayet vacip namazı. Niyet kıldım, kıblani qarab okuğanға uşul imamga jükledim. Dep niyet kılıp imamga yüklep koyasızlar. Oşondan keyin Subhanakallahumma ve bihamdika ve tebaraka ismuka ve ta'ala jadduka ve la ilaha gayruk aytılgandan keyin Allahu akbar dep 1, Allahu akbar 2, Allahu akbar 3 yolu takbir aytılar. Ondan keyin Zam suresi menen Fatiha menen Zam suresi okul birinci rekat keter. İkinci rekatte turganda Zam suresi Fatiha Zam suresi menen barkıp rükünün aldığında 3 yolu takbir aytабыз. Takbir degene demekçi hurmatly Müslüman bir tuğanlar. Bizdin ayrıkça mına Kurban ayet namazı, Kurban ayettin bayramdın en çıraylı çığa turgan nersesi bu takbir hurmatly cemaat. Biz uşul gündörü, sanalı gündörde geç Arafadan başlap Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd degen derseni tartınbay aytış gerek. Bunday bir talıkbay aytış gerek. Mına uşul bizdin hazır Kurban ayet namaz okuğanımızdın şarafat berekesi menen Allah Taala kançalagan günümüzdü geçer. Hazır Kurban ayet bitkenden keyin kurbanlık soyalım dep daярданып turabыз. Oşol kurbanlıktın bayada aytып öttük. Bir kanı menen adamdın uşuga çeyinki günөөsü bari geçirilip keter. Bul turasında Peygamber Aleyhisselam Faç menen özgü aytkanda oşol жерде sahabaga surabады. Rasulullah, hada lil'am bardığına avil khas. Je sizdin ne übülöңүзгө? Dep Peygamber Aleyhisselamdan suradı. Eğer de sizler kurbanlık sala turgan bolsoңуздар, bir tamçı kan жерге түшө turgan bolsa, sizlerдің бар günөөңүздөр geçirip ketеби? Je жалпы musulmanlar kılsa ola berеби dediler. Peygamber Aleyhisselam жалпы musulmanlar düşündü. Oşon üçün bardıq şu жерде daярданып oturgan bardığımыздın mına ayet namazdan kийинки kılan kurbanlıktın birinci tamçı kanı menen Allah nasip kılsa günөөбүздөн kutulabыз. Günülөр geçirilir bizden. Namazın acırı savabı, başka nesneleri var. Oşun için Peygamber Aleyhisselam Jaşosunda ayet namazı okuganda musalla dep koyup tayen talaga şunday bir ayan kaçıp okugan eken. Meşitin içinde ayet namazı okugan emes eken.
Себеби биз канчалаган адам, биз Булашакта көбүрөөк адам боло турган болсок, көп адамдардын намазы, жамаат кылган намазы сөзсүз түрдө бул Кудай кааласа мустажап деген. Анда эмес азыр бир сафан саба айтып туруп, анан сабак айтып. صفا صفا صف 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 صف. Урматтуу жамаат, эки жактан эл атышат ушул жетишпей калабы деп ошондой кыялат болуп атат биз карап эки жактарда. Атайын Булашакка барып жетишпей калдым деп капа болуп калабы деп. Бул курманчылык боюнча бир ооздон сөз айта кетейин. Ой эчкиде bir жыл болуш керек. Bir жыл дегенде ойдун көнөтү чоң болуп 6 айлык озуп, bir жылда көрүнүп тура турган болсо да курмандыкка жарайт. Ал эми уй болсо сөзсүз түрдө 2 жашка толуш керек. 2 жашка толбосо курмандыкка өтпөй калат. Ал эми көр болсо 5 жаш. Ошол курманчылык кылып аткан мезгилде мүмкүнчүлүк болсо, өзүбүз мүмкүнчүлүк жок боло турган болсо, биздин өзүбүзгө караштуу адамдар көзү дагы боло бере турган нерсе. Ал эми курманчылыктын мүмкүнчүлүгү болуп турса койсо мындан өткөн чоң иш жок. Курманчылык бул важип болуп эсептелинет. Эки рекет Курбан айт намазын Алланын расулу үчүн ниет кылдым деп, имамга жүктөдүм деп ниет кыласыздар. Андан кийин такбирлерди жогоруда айттым. Bir Allah'a verenden gelip Allah'tan, ikinci rekatta, ikinci zatürden kıyın da istakbir, ondan kıyın ayet namazı olurlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يعافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم توحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقام الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيما فيه مع أعمال أخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية. وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا معهم واحشرنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Жаратқан Аллах Субхану ва Тағала сол жерде мейінді Аллахын жайып тұрғандарымыздың ұлы күйшілері, алым, хафиз, қарылар, Аллахын жайып тұрған жалпы жамағатымыздың оқылған құрбан айт намаздарын Аллахым бізден қабыл қылсын. Кетірген қалай кемшілік күнәлерімізді Аллахым өзің кешірген. Аллах Субхану ва Тағала жер жүзінде бар жалпы оқылған айт намаздарды қабыл қылсын. Қатарында жалпы қырғызстандықтарды жалпы жамағаттың оқыған айтымыздарын Аллахым өзің қабыл қылсын. Айтымыздың шарапаты берекесіменен Аллахын жайып тұрған әрбірімізге ұзақ өмір сүрген салғыштық хидаят дүниелердің жасына тағылсын. Аллах Субхану ва Тағала қылынған ұшы барлық жақсылық амалдарды, кеше Арапа күндегі тұтқан оразаларды, бүгінгі оқыған құрбан айт намаздарды, бүгінгі сойла тұрған құрбандықтарды жалпы ниет қылып жатқан адамдардың барлығын Аллахым қабыл қылсын. Аллахым әрбірісінің үлесін кешірген, Аллахым әрбірінің тілеген мақсаттарына жеткерген. Аллахым арамызда Аллахын жайып тұрғандарымызды, Россияда, қалаларда жүрген бүл тұрғандарымызды түрлі бәлаймен апаттан өзін сақтағын. Аллахым арамызда Аллахын жайып тұрғандарымыздан Орсы қағандары олғымыз Алла Тағала олғана шықпай кәміл Аллахым өзін атағылдың. Аллах Субхану арамызда Аллахын жайып тұрғандардың Фарзан сұрағандарға фарзан сауырсаға фарзандарды атағылдың. Алла Тағала арғандай мүшкел іштері отырған болғандарға Алла Тағала өзінің жеңілдік атағылдың. Алла Субхану дуалары шарапаты менен, қылынған ибадаты берекесіменен, мемлекетімізге, елімізге, жерімізге, шарымыздың басында тұрған қызмет қылғандарға Алла Тағала сол дин қызметкерлеріне, қаржылардың барлығына тілеген мақсаттары жетіп жатқанын нәсіп еткен. Алла Тағала елімізге, жерімізге, шарымызға аманшылық, тыныштық, жақсылықтарды өзің атағылдың. Раббана атина мин ладунка рахмatan ва һиб лана мин амрина рашада бирахматика я архамар рахимин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ربنا استغفر لنا ورحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. Жаратқан Алла Субхану ва Тағала осылайна аятқаринардан пайдаланған сауаптар Сейдина Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Әлбәттә,
Жана ушул жерде мээндеги балакан жай тургандарыбыздын өтүп кеткен ата эне, ака өгөй, жаганда чалышчы жакын турган уруктарды, farzand өтүп кеткендердин уруктарына хадия кылдык. Алла субхана ва таала жактан дәрежелерин ахирет даража жаннатына салган болсун. Алла субхана ва таала бу дереттерин Кур'ан-ы Каримдин берекеси менен амин балакан жай тургандарыбыздын ар бир кылган бүгүнкү жакшылык амалдарды кабыл кылып, soyulgan kurbanlıklarda kılgan жақсы niyetlerin жалғыз Allah Teala özü kabul aman soğukta kiyinki ayetlerle bir okuştu жаратқан nasip etken olsun. Rahmet ya Erhamer Rahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ayetimizden harika olsun. Allah Teala bol kalmasın barınlarını. Rahmet olun, maydamıza verin.